dukomeza rero na Revolution Serious M Production kuri microphone. Ni kwa kundi nyine, ni kwa kundi. Turaho turaruhuka. Hakuno madamu bagabo basigaye bahembwa nibazana imishahara. Bimeze bite? Nyamara kurebamo ikofi yumye kera. Yewe nta kundi wasanga kataranagira hagashahara umugabo wanjye yarakubiswe. Nagahumbi ka moto nakarimo. Ni ikibazo. Ni ikibazo rwose kuko hano birakomeye. Umudamu yafashe hakuno mu isakame. Wagashara yakabonye mbere. Mugabo ntukagire icyo ubura. Uze kwisengerera rwose hamwe n'inshuti zawe. Wisengerere rwose ugira ibihe byiza, dore impera z'umwaka ziba zimeze nabi. Ntubura ijambo mu bagabo. Yo aramutekerereje disi. Arangije amwandikira n'agapapuro ati mugabo mwiza uraryoherwe. Ntubura ijambo mu bagabo. Wangu wewe ndo kila kitu. Rwose aba nibo dukeneye rwose mu minsi nk'iyi. Pana bamwe bazisakasha. Wazazi abadusaka wapi haze rwose abashyiramo rwose ibintu nk'ibi umusheri nk'uyu. Ramba rwose. Kubali tufunge ndoa yetu kabisa. Ona tope.